jotono khulumka ani bungka Deep Tripura ani pani bungka Bidan Chandra Tripura ani mani bungka Sobita Rani Tripura hingkai ani parani bungka Hokutoisa Longtrai Valley Dolai District Tripura hingkai ani khelani bungka Thai boxing hingkai ang je tabok je jaga thangi tumi phaika abo hingkai Thai boxing Asian Championship hingkai ang oro tumi phaika hingkai ang thangnai 2 tarik o chini flight masni hingkai pore 3 tarik ni jimi chini khela start ongkha hingkai 5 tarik o hingkai ani bout start ongkha hingkai first match ang qualify match India bai thungkha erpore second match Bhutan bai erpore Nepal bai erpore final o hingkai Sri Lanka bai thungkha hingkai basik jara je nini wan sumong ba asamong tong je nung khatara thungo je medal achieve khainai sini এমনি তো আং tabok 2018 jimi practice khai tongmani hingkai ani je coach Jaydev Tripura ironi no chini Hokutoisa ni hingkai bo jaga no training khairoka jebabe ano practice khairoka ang pura 100% sure tongmani jang gold tonai hinai tobe gold manliya silver manui phaika hingkai next o ang wansugo je ang world championship ang thangui thungnani hinui chaitui tongo hingkai tabok aro kya kya social media hai kya sana muchung je government hai kya jori chungno equipment mani rok practice khainani kya help khaimangkha hingkai onek chanai aro ani hai aro onek charak tongo bokbo hingkai thungna muchungo kintu mani ni shortage ni bagui chong practice khairokmaya hingkai time bo onek somoi short tongo time bo maya hingkai ani chini sani under onek cherok tongo hingkai thungkurung hingkai bokbo onek jon tongo chance manjak kintu onek jon tongo rang puisani problem wngui thangmaya hingkai sob somoi joto to mane bairao thangmani to passport rok bo nango passport ni bai to passport rokni bai to rang rok bo nango hingkai flight ticket rokni bai bo rang nango hingkai onek jaga o thangmaya wngya thango yang ansugo je chini government hoite jori kya help mangkha hingkai onek chanai hinui nung je baire thungoi je nung medal achieve khaika nini bakha boko hai matung khata ang to onek khushi no hingkai ani guardian rok bo khushi hingkai coach ani state ni je chini secretary Sanjay Sinha joto khushi no hingkai ang bo khushi no।